sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu kani pagayam tayo Aramil, manipod San Fernando, La Union. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan na kumalatan itinagan Aramil, 50 anyos, maysa a tricycle driver. Tinnakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi nga agasawa, isu ni Aileen. Rugyak man ti agsalaysay idi kay paspas ngaylaeng ti anak mi. Tallo atawan mi met idin nga agdandan nakas agasawa ken ni Marites. Kastoy man dagiti pasamak. Ay na, nakaluklok kong magdanak ta bakit? Wan nga rod lakay. Among bakit? Diyak mailadawan ti kastaon na aragsak ko. Naimbaglaangan, ta normal ti panagpasangay mo. Unaklakit din naman si Sarian ka. Wan nga rod. Oray siya. Ti amot kat diyak kabailan nga ipas nga iti normal ti anak ta. Madanagan nakpaykit di itayan Ti amok kat talaga ama si Esa. Naglukmag tuma ngamin. Wan nga rod talaga na yung bag-unay ti Diyos kada tayo bakit? Ngamin, saan da kayo abinaybayan iti anak ta? Naku namon lakay. Ikarik nga aramidag amin akabailak. Tapno maikantay tinasaya at amasakbayan ti anak ta bakit? Ay katwan anak ay. Itataaddan anak ta. Masapul adubyam ti aggagat. Ngamin, malayo na ng tingiwat apakanam lakay. Ay kato na. Day talaang aya. Anda akon bakit? Nasaya at magkasimangput kan lakay. Ala, agina na kapailaan dita. Apag huston to inton maidasar ko ti pangrabyan ta. Nailan nga sa dino tayo na. Day taman naimas ti turog na itiindayon. Sangit nga rod asangit itay. Kasla sapsapulan na ka. Kastaya. Wen, naimbaglaangan ata na iturog na matlaang apaman nga inikak itigatas na. Aileen anak, simang pwede ni daddy. Ay na, bay ang pailaang amaturog lakay. Di mo nariingan tamangan tapay. Kaya't ko saklutan ti anak ta, kabayatan ti panlangan ta bakit? Ang Ramil, nabambanog ka nagpasada. Bay ang pailaang ka di itiindayon na. Agi na nakakitila kay. Okay lang bakit? Ay na, nakapimpintas talaga anak ko. Kayong ingas na unay ti inana. Ay kat siyempre asino kumangay ti daddo maakaing ingas na no saan asyak nga inana. Katunot nga minabakit. Isumot lang ti kunakit. Mala, ingka nga rodan idasar ti pangrabyan ta bakit? Ani? Mapisina ko. Mabiit lang tamang timpla at itigatas mo, Wan. Bakit? Sabihin na ti papa na. Mang timpla at itigatas lakay. Sigurado ang mabisin man ng ti anak ka isungag sang sangit. Buti-buti to siya akong dagtimplay ti gatas na. Ituloy mong di maturog. Siya kun lakay. Sikat ti maturog ta dapay biyahe minton bigan. Siya nga roden. Ang Ramil. Di nakadi pa kadanagan. Takabalak ti bagi. Mala, ituloy mong ti maturog ta siya akong dagtimplay ti gatas na anak ta. Sigurado ka? Uwan ko lang roden. Mala, iyag mong ti bote. Tas siya akong ti makaamu iti anak ta Marites.
Agawa am ti mangan anak, tani aldawan. Maladaw kan iti klasem. Nalpasa kun, mami. Ala, isuot mo nga roden ti sapatos mo. Oh, at ti sapatos mo. Ag sapatos ka nanak ko. Awan mat medyas ko, mami. Mabit lang ta mga laak. Oh, adtoy. Ala, agtugaw ka ta isuot ko kan ka. Thank you, mami. Bakit? Nakasagana ka din ni Aileen? Wala kay, mabitan day toy. Umayan. Aday ta, nalpasan. Ala, mapan kang iti ayan ni dadim. Tani, itay pa'y nga agur-uray ijay ruar. Wan, mami. Wow! Nakapimpintas mo ti prinsesa mi? Nakasagana ka kalin ang mapan ijay school, anak? Wan, daddy. Mala, lumugan kang harudan iti tricycle. Tay tulod ka ni pagadalan nyo, anak ko. Wan, daddy. Bakit? Mingkaming! Wala kay, agan-anad kayo. Agan-anad ka iti panagmanihom, ah? Wen! Sige, mapan kamin. Tapnusan amala daw na Aileen. Ti anak na kay bakit? Sa di mo taen na. Ay na, nakaturugan alakay. Kinapudno na, itay nakapaylaan nga ur-urayan. Ay, nagadungamin ti pasahero itay. Sayang mo't. Iso talagang nag-overtime kami ang nagbiyahe. Ay, ka talaga akas na, ah. Saan abale, ta isumat ti imbagak iti anak na. Ayun gayam, kita am day toy, ah. Anya day ta? Card ni Aileen. Nangatumot lang ka dito kitigrado na? Iso nga rod akita, Nan, kita man. Wow! Talaga ala sirip dyan, anak ta bakit? Nagngangato na kitigrado na. Kat no iso nga rod ka no ti kalalaengan iti klase da. Iso asigurado nga addan to honor na. Kan sigurado nga addan to manan medalya kan awards ang maawat na inton closing program da. Ay na, nagsayatin no kasta bakit? Ad naman nga igaid ko ti agtrabaho no kasta lang. Ngam di mo kumamot abuswan ti bagim lakay. Aginanakamat. Narigat mat ano si kati agsakit, gapo iti nalabos ang panagtrabaho. Di ka kadiagtaan nagtaka ba ilak ti bagik bakit? Masapul nga agorunong ta, para iti masakbayan ti anak ta. Kunam ita ata dapay lang iti elementarya, iso abasit pa iti gastos. Ngam intun at dantun iti high school kan kolehiyo, sigurado adumakkel tumaten ti gastosan tayo. Unmat ket di Kas na ko nakidin bakit? Aramidak ti amin nakabailak, tapno mapaadal ta ni Aileen iti kolehiyo. Ala, wanin lakay. Sige, tagsapulak mat iti daduma ang mabalin ko apag kwartaan. Iti kas na, matulungan ka mat kadag iti magastos dito'y balay. Agyaman bakit? Ang urasan kan nga agsapul iti pagtrabahoam. Dakkelan atulong ti panangasikasom kada kami ti anak tamarites. Amukmat kat, no kasano ti kinarigat ti agtagibalay. Kurang mo ka di pa itiin na poy, anak. Manjakon, mami. Nabsuga kon. Sika ngay lakay. Nan, ikanak man pa iti basit ngayon na po'y bakit? Nagimas ba't ngamin ti inlutom amasida? Iso adyak malapdan timangan. Oh, ato'y lakay. Aileen anak, Apay, daddy. high school kan. Amangan mo't no damutin crush mo iti pagadalan nyo. Ni daddy talaga. Ibagam tagpay so Aileen, amunak mo ten, jak kayat tegul ulbod. Secret, daddy. Ne, di mo ibaga nga adda nga agpayson crush mo, anak ko. Addan, mami. Anya? Ay. Saan da kami man arabrabakan aka styling? Pang-aasim tasan aday taboy boyfriend tas asikaswan. Igaud mo kit dita agadal, iti kasta makaturpos ka. Joke. Ni daddy talaga. Angaw ko lang dayjen niya. Di kay kadi madanakan. Tatalaga nga igagaot ko mati agadal. Awan pa'y iti bukabularyok dagita abanag anya. Ha? Husto day ta, anak. Bay ampay laeng day ta crush.
Kas kada boyfriend dita. Ag boyfriend kanto, inton makaturpos ka iti kolehiyo. Husto ti kinuna ni mami manak ko. Agadal ka pa'y. Bay ang pailaang data boyfriend. Sana bali, ta makauray data. Saan mo't akontes ti panaki boyfriend? Ubing ka pa'y, iso apanunutam kumapay ti panagadal mo. Danag yun, aya. Amok matirigat kan sakripisyo yo, tapno maisakad yo lang ti panagadal ko, mami, daddy. Isu adi kay kadimadanagan, tatalagamat nga igagaad ko ti agadal. Ay na, cum laude ti anak talakay. Huwag nga ron bakit. Kunak tumat kan ka. Talaga anasirib ti anak ta. Aday tan ni Aileen. Agturungan dito iti anak ta, Ramil. Mami, daddy, Congratulations, Aileen, anak. agyaman ak mami. Congratulations anak. Sabong paragan ka. Wow, may pa-flower si Mayor. Thank you, daddy. Onan nyaman na anak ko. Kamordyanan na. Naggraduar ka maglaangan iti kolehiyo. Ipagpanpanakil da ka, Aileen, anak. Agyaman ak mami daddy. Angam jakmat maragpati baligik no saan aga po kada kayo. Agyaman ak iti ado arigat kan sakripisyo yu para kanya. Awan anyaman na anak ko. Amumat nga ramidan mi amin, basta para keng ka. Malahos to daytan. Ituloy tayon tulaangan tag sa sarita ijay balay. Agawid tayon, tadamot basit impasaganak apag sasangwan tayo. Mami, daddy, ada ibagak kada kayo. Anya dayta anak ko. Anya day Eileen. Kasla naragsak ka man. Adda ka di good news? Naipromote ak manen iti trabaho. Agpaiso? Wan mami. Saan ako namasdawan ako? Deserve mo dayta. Kat kablaawan da ka manen, Eileen. Agyaman ak daddy, kat amuyo. Ada offer kanyak ti boss ko. Ipatulod na kano iti Australia. Anya? Australia ko nam? Wan daddy. Kayat mo asawan. Agabrod ka? Wan mami. Aguray ka. Adayo alugar dayta anak ko. Wan, ngam napintas ti agur-uray at trabahok ijay daddy. Saan lang aday ta? Dakkel pa'y ti sweldo ijay. Ang anak. Mami, kayat ko ti bumawi kada kayo kini daddy. Eileen. Daddy, manipod ubingak, nagsakripisyo kayon para kanya. Adu arigat ti nagdalanan yu, ayat yula ang mapadakkel kan mapaadaldak. Iso nga ita, bay andak kumamat amang subad kadagiti sakripisyo yu kanya. Anak, saan mimot adaw-dawatan ti panang subad mo kada kami? Ngamin, obligasyon mimot dayta kas naganak mo. Amok dayta, daddy. Angam kayat ko ti agtrabaho para kada kayo. Iti kasta, makaina na kayo matan. Itata nakagradwara kun, kayat kung agnam ay kayo mat. Isu apang asiyo kadi ata didaklapdan. Sayang mat ti offer ti boss ko no bilang laeng. Ay, sika ang arud anak ko. No talaga aday ta ti planom, ay katadakan ka Basta agan anad ka kumaijayawan. Wen, mami. Di kay agdanag, takabaelak ti bagik. Dakkel akon. Balasang akon. Isung awan nga rod pagdanagan nyo. Ay, Di kay agdanag, tainton adda akton ijay, jak to agliway ang mga wag kada kayo. Kat ikarik nga ipawit kun to amin asweldo kada kayo. Iti kasta, uray saan kayo ng agbiyahe iti tricycle. Agbiyak kayon tumeten ananam ay, mami, daddy. Hello anak, kumusta kan dita abroad? Okay, akla ang mami. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Ni daddy, kumusta matan? Ay katnapan manen nagpasada Di pa'y simang patjay amamanak ko. Anya? Di mat imbagak nga uray saanan nga agpasada? Apay,
Kurang ka diti ipawpawit ko akwartayo? Ha? Ay, ikwa, saan mat nga iti kasta, anak? Sobra-sobra pa ikit di, Matlagayam. Apay nga rod nga agpaspasada pay laang ni daddy. Anyan tulaangan nga iti ibaga ti tao no maamuan da nga agtrap-trabaho pay laang. Kat addaak dito'y Australia amang mangged. Ay na, amumatan jay amahaman ako. Masikuran no adalaang dito'y balay. Kan maysa, nairwaman nga agbibiyahe. Di na kaya't agtugtugaw laang dito'y balay. Ay, ni daddy talaga. Nalabas ti kinagagat na. Mami, baliwan tayon tumanan ti agsarita, wan. Agsubli akon iti trabaho. Sige anak ko, agan-anad ka ditawan. Wan, mami, agan-anad kayo mat dita. Sige, bye. Bye anak. Apa yan, bakit? Nagunagmatan day ta sinahe mo. Apay, adda ka di parikot? Madanagan ak ngarud lakay. Itian niya. Apay nga taasaan maten nga umawawag jay anak ta. Aywan ngagpaiso. Kasla na bayag matan dyan na uding ay mawagan na. Nabayagan at talaga lakay. Ay, nalipatan na tan sa amatan, bakit? Ha? Ay, saan mo't siguro lakay? Amangan numakumikum laang mat iti trabaho na. Sapay na ibusan turnong ta. Kapilitan nga agpasadak manan no kastoy lang. Ay, saan lakay? Pangaasim ta saan kumaanatang kanti ulom. No kayat mo ti agimbag adagos, tong palom ti imbilin ti doktor kan ka. Katanyang arudan nga iti kananta, no sa anak ngagpasada. Anyang iti pagbayad ta kadag iti bills ta dito'y balay. Kat naibos matan ti impawpawit na Eileen. Sakat saan matan nga umawawag. Kasanutan nga bakit? Kumusta bakit? Nag-reply ka din na Eileen? Ay, saan lakay? Nagsinlaang mat kadagiti chat ko. Apay ngay nga ta. Day tatijak ang mula kay. Nan, siyak man ti mangichat bakit? Una, padasam mat nga ichat. Sige, taichat ko man nga agpaiso ti anak ta. No di nak-replyan, awagak. Jak sardengan nga awagan aging gasong batan nak. Una, padasam lakay. Barang sungbatan na ka. Ay na, agyaman nak anak ko. Ta sinong bata mo't lang ang tawag ko. Pasensya kayon, daddy. Ado nga minti pa kakumikumak iti trabaho. Ada ka di kasapulan nyo? Ay, kuwang amin anak. No kwarta ti kasapulan nyo, di kay agdanag, tamang ipaw itak. Angam orayin nyo tane, busy akpay ita. Ha? Sige, tamadama ti meeting mi. Orayin nyo latan ti ipawit ko. Sige nga rot anak ko. Agan-anad ka di taon. O sige, baliwan tay tumanon ti agsarita, tane, talaga busy ak. Bye! Bye anak. Anya ayatimbaga ni Eileen idi nawagam lakay. Kuna namot nga ron nga agpahuit. Nga maging gayta katawan pa'y man. Anya nga tano awagam manen. Amangan mo't no nalipatan nan gapu iti nalabas a kinabisi na iti trabaho. Sige, tawagak tumanan ti anak tayo ton madamdama bakit. Hello anak, imbawag ak manen. Tasalud-sudag kumati ko nam nga ipawit mo. Talungal dawan tinapalabas. Nga maging gaita kat awan pa'y man. Unay kayo matan? Di kay malakit din makaururay? Ha? Amuyo ka di, no kasano ti rigrigat kung agtrab-trabaho ditoy? Makauray kayo mata? Pasensya ka na, anak. Inadap na matan ti cellphone na. Ay, una yan.
Kamimat addan iji Australia ti anak yaw, paray. Ay, uwan, mare. Apay ngay nga raw ngagpaspasada kapay laang iti tricycle. Rumbang kuma nga agin inanakan. Ngamen, adda iji Australia ti anak yaw. Kat no dakkel ka no ti sweldo itjay. Ay, kuha, mare. Sayang ba't nga rod? Nudyak agbiyahe. Awan mo't lang kukuha ki balay. Iso may mayat lang nagpasadag. Iti kasta, mawat-wat mo't titultulang. Sa bagay matkit di ah. Sige, itulod nakman nga rod beet iji palingkay, paray. Ay, katuon, mare. Lumugan ka nga rodan, ta itulod ka, mare. Ne, sino nga tati nag-message? Kitayag man. Ne, ni matgayam Aileen. Basag. Daddy, masikugag. Awagak man. Di namat sumbatan ti awag ko. Tinasayat, ichat ko. No kasta nakiasawa ka gayaman. Dayta. Nag-reply mo't adagos. Sa anak-anak asawa, Daddy. Boyfriend ko pala ang ni Jefferson. Ngam agliblive-in kamin. Iso apasensya kayon. No basit laang agatad ti maipawit ko. Ano ngamin ti paggastusan mi. Kan maysa agpacheck apak pay. Nukasta. Addan kalibliv-in ti anak mi ija abroad. Oo na yan. Diyos ko. At to'y tibayad ko, tata. Agyaman na, balasang ko. Awan anyaman na, tata. Sige, agan-anad kayo ti panagmaneho, yawan. Di kay une agbambanog. Ha? Sige, tata. Inton maminsan tumanan. Bye! Sige, balasang ko. Katagyaman akmanan. Agan-anad ka man. Agan-anad kayo iti panagmaneho yo, tata. Simple laeng abalikas, ngem nariknak. Jak nalapdan tinaglwa, ket nalagip ko ti anak ko. Sigun ken kuana, addan kaliv-live-in na iji Australia. Ket iti naudi a nagchat kada kami, dandani kanon agpasngay. Nalabit nga itaagundaway, nakapasngayan ti anak mi. Manipod idi saan da kami metten nga inawagan ken pinauitan pay Apolos. Itultuloy kumatlatta ti agpaspasada iti tricycle. Ket kanayon mi nga ikarkararag asapay lakuma tatarabayan ti Diyos ti anak mi. Uray saan da kamin a malagip, malaglagip milatta ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko adyak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Ramil. Ken ka pagayam, Ramil. Panagkunak ket nakulaapan laeng ti panunot ti anak yo. Di kay mauma ken di kay agsardeng amang kumusta ken kuana. Patsek ama amiris nan tumetlaeng. Awan ti sabali akamangan na no saan ada kayo matlaeng anagannak na. Alakastan pagayam, Ramil, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip
iti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan